دروت درهبات شرپندين شاركو وجداروكا منا سا خاموش ارندو جاكا ملي توار شوار سربوغان واشي دراو سلامت باتت امروز بهارا باتت غمو گڑ تیما گنداتت شرپندا شاہلت شاکار کے سید ہاشمیہ آئیے یہ نام گشتا یہ ٹائٹل کہتے پھر کو تک شاہلت شاکار پا ملا فاضل آئے ملا فاضل بلوچی باز مزن نامے کسی شاعری وتی دورہ وتی زمانہ ملا فاضل شاعری ماشما باز رندہ ونتا ونگتا یہ وانے بلے بازیں انچے ناظر کی فاضل شاعری یہ تاستاں کہ آہانا وار وار چارگے زانگے ضرورتیں مرچی ماہم گو یک انچے سرحال یا گو شما ساڑی ہیں بلے اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کتا انشاءاللہ میں سبسکرائب بکنے وتی دوستو سنگتا گوش یا شنگو تالان بکنے مرچی میں سرحال ہیں شاہلت شاکار ملا فاضلو گنداں کی گوناب کشی گنداں کی گوناب کشی باروا ما پیسرا ہم کمی باز گب جتے گا کہستے بسری کہستے پیکر تراشی یا پیکر سازی شگوشن شرپندہ گوناب کشی بندرا ہما اکسنت کے گون شیر وانگا مردم مجگا بزن زینا ودی سہرا بھی شاعر مارش تو گوں آیا پیش آؤ کی ویل وتی درشان آترا وحدی لفظی اکسانی پوشا کا پوشن تا یہ گوناب کشی ایک اپا گیشتر محکم کند کہ بنی آدم مزگ جتا جتائیں اکسانی بنجاؤ بنجلیں شاعر وتی چھپو چاگردہ شنگو تالان و ندستگیں دنیا وتی مرد تو مارشتے پارشتا جتا جتائیں ندارگاں ردو بندن و اشاں وتی مجگے ہم بارا ہیر کن امی ندارگ اکسو شبیہ ندرو شما شاعر نزانشت بزاں لاشعور باہر جوڑ بند تو پدا ہمیں لفظی اکسانی درو شما ودی بند گوناب کشی چونکہ اس نے دری یا خارجی گپے درشان و اس در یا خارجہ ہوں بتکن و آئیے وتی معروضی شکل و دروشمی ہوں بتکن شاعری گپ جنوں کی حق سے و بے توارے حق شاعرین چکرنو زمان اگاں شاعری و عکسکاری گونتا ہم گرنچو ہم روانن تو ماگندیں کہ شاہلت شاکار ملا فاضل شاعری تہا ہمارا انچیں گوناب گندگا کائن گوشے مرچگیں زمانگے عکس یا انچی اکسن کہ گوشے انو میں دے مزائرن چاہیے شیرانی اندر انچیں لفظی عکس گندگا کائن کہ بت کنتے عکس گوں عکسکاری رنگان جوڑ بت مکنن ملا فاضل کرا لفظانی ہمیں نقش گری چاہ یک عکسکاری برش و رنگان گیشتر اثرداری ما گندا کی گوناب کشی آدھیں کا شاہلت شاکار ملا فاضل شاعریہ چارگو تب پا سکے جو دیکھنے کیا یہ ہوتی شہر دنیا گوں گوناب کشی رنگاں چون سمبہیں تن چونہا گوناب کشی شش تہرانت منی تہرانی باروا پیسرا ہم کستے گپ جتگ کہ اوشن گنداں کی بزن بسری گوناب کشی دومی اشکنگی گوناب کشی بزن سماہی سیمی بوچنگی گوناب کشی کش شامی گوشن شامی پیکر سازی گوشن تی چشگی کستے گوناب کشی کشی ذوقی پیکر تراشی یا پیکر سازی گوشن سمارگی گوناب کشی کشی لمسی پیکر سازی گوشن و پدا بالا دے بہرگانی گوناب کشی درستانی باروا ما پیسر تری وتی یک نوشتان کی گوشتان کی تہا کسے شمارا شانی باروا سرپدی داتگر او گواچنی بتکند کہ ملا فاضل شاعری تہا ششیں تہر مارا دست بکپاں بلے مائی نوشتان کے تہا ای وتی لہتی گپانی تہا جہد کریں کہ ملا فاضل شاعریہ گنداں کی گوناب کشی بزن بسری پیکر تراشی یا ویژول امیجری کے یہ انگریزی اگوشاں آئیے آدھیں کا بچاریں شاعری تہا گوناب کشی مولو مراد وانو کے آترا یک پدریں زینی اکسے یا مارشتی آزمودہ کاری ساچگ آترا زبان و ندارک کشی کارمرزی گوناب کشی وحدہ شاعر حیال جوزگ و مارشت ویل قصہ و ندارگانی درنگاز گیا آترا چا وڑ وڑیں اکسو گونا پا کارگی
گوناب کشی ایدگے تہرانی وڑا گندگی گوناب کشی بزم بصری میجری چا درست پر اثر ترین تارے و گندگی گوناب کشی شالا چکار ملا فاضل شاعری تا چا گوناب کشی ایدگے درستیں تہران گیشتر گندگ بھی امین ادارہ کشی و گوناب کشی سوا فاضل شعر وانو کاوتی امرائی ابارتگو ایے مارگی ایسان جاملی نیت شاپگری یا نفسیات زانتکارامی گوشن کہ گیدی چارو تپاس و تجربگانی جوانی و بنلاد گندگی مارشت بصری سے کوہیں رضائیں چونکہ چپو چاگردہ شنگو تالانی ہمک چیزو نقش ہو چا گندگی مارشت کشکا گوزان تاکہ بنی آدم مجگا روت نندی تو جاگا کن. ڈاکٹر عنوان چشتی وتی کتاب اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت تہا تاقدیم 321 کا آنوشتہ کن چونکہ قوت بصارت سے ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے فکر کو زیادہ بہتر صورت میں ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ طاقتور بصری پیکر ہوتا ہے. دوستا احدی شاعری تہا ملا فاضل ہما نامن کہ آئیے شاعری تہا آبرم ندارہ گو زندگی رنگ و جلوانی گوناب کشی و پدا گندانکی گوناب کشی جوانترے رنگیا گندگا کے چشالا چکارے تیز نگاہی و آگہیں حیال گرفتا زندے اچ ندارہ گو ترکیں ترکن اننکے اندیم بتکن. ملا فاضل شاعری زند و آئیے پدرائشتانی یکجا اوشتو یا سرپر کنوکیں اکسانی یک انچیں البم ہے کہ اودا چاگرد ندارہ ویلو قصہ امرائیہ آہنی جوزگو مارش مردم گونگی بزن تجسیمی دروشما مارا دست کپن. نو ای شعرہ دلگوش کنے کہ بوراں جلوانو شیراں پا جنگا چچات زریں زمزیل میں تحتگاں میری تاک چاہت پٹنے رنداں پر مکالاتی منگہت و گرگت ڈھولاں و دماں مواں واہ واہت چا زندے مرتو مارشتاں ہی ندار کے تہا چا مارگو چیڑگانی رنگکاریت تجریدی کیفیت کے واضح سالان چا اما دیم کور دے میں نقشانی تہا ظاہرن بلے فاضلہ گون شعری گنداں کی گوناب کشیا ای ندارگ میں چھمانی دیما آور تگو نادین تک. عابد علی عابد ای کتاب اسلوب آئیے تہا تاقدیم 215 کس نے نوشتہ کند کہ تصویریت انگریزی اصطلاح پکچر سیکوینس کا ترجمہ ہے. اس کا مفہوم جملن یہ ہے کہ فنکار اصلاً قوت بصارت سے کام لے کر جن چیزوں کو ہم تک منتقل کرنا چاہتا ہے انہیں سلسلہ وار تصاویر کی شکل میں دیکھتا ہے. لوگ سینما کے کھیل کھیلنے کے لیے منظرنامہ یا سیناریو لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جذبات ہوں افکار، اچھا منظر نگار انہیں تصویروں کی صورت میں دیکھتا ہے اور اس کے لیے ہو استعارے سے بھی کام لیتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراک کی تمام قوتیں اور اس کے آواز کی تمام صلاحیتوں گویا بصارت کو اپنا محور بنا لیتی ہیں اور اسی محور پر ہر چیز گھومتی ہے. ملا فاضل شاعری گوناب کشی آسکن گنداں کی گوناب کشی گون ارت نگاہ یا چارہ گو تپاس لوٹن پدرائش تانی گوناب کشیا آگو نفری و مچاں کی زندے پدرائش تانی گچے ناکن. فاضل وتی شعری گوناب کشیا زندے جتا جتاہیں رنگاں پیش داری. پیکر تراشی باروا ڈاکٹر شاپر رسول اردو غزل میں پیکر تراشی آزادی کے بعد وتی کتاب ہے تاقدیم سیا کس نے نوشتہ کن کہ پیکر ایک ایسی لسانی اور ذہنی تصویر ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے نازک، نادر اور نایاب شعری تجربات کا اظہار کرتا ہے اور ان کو نکھارنے، سنوارنے، نیز روشن کرنے کا کام کرتا ہے. پیکر ایک ایسا الہامی نزول ہے جس کا زیادہ تر حصہ لاشعوری ہوتا ہے اور اس کا ورود اس لمحے یا اس کیفیت میں ہوتا ہے جب جذبات بامروج پر ہوتے ہیں، یعنی شاعر کے پیداوار پنہاں جمالیاتی، تخلیقی اور تجربوں کا منظر
پیکر کہلاتا ہے. شرپندہ بنی آدمی جفزگو مارشتانی عکس ہوم مجگے تہا عکس ساچند کے نامائشاں تپاست کنے اور ننکیشاں دست جت کنے بلے ضرورت وحدہ امارگ بند. میر کی غزل میں پیکر تراشی کس نے کتاب ہے ڈاکٹر ابوالکلام عارف ہے کس نے تقدیم چلوہشتا پیکر تراشی باروا یا پیکر سازی بارہ نبشتہ کن. شعری پیکر کی سہل ترین تعریف یہ ہے کہ تجربے کے سیاق و سباق میں نقوش یا کیفیات کا مصور بیان ہے. یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ کہنا بڑی حد تک درست بھی ہے کہ شعری پیکر جذبات اور احساسات کی باقیات کی تصویر کشی ہے. یعنی جذبات، احساسات اور ارتعاشات ذہنی اور روحانی کو رنگ، آواز یا خوشبو کے پیکر سے مربوط کیے بغیر انہیں اظہار کی گرفت میں لانا ممکن نہیں. شعری پیکر کا استعمال محض کمال فن کی دلیل نہیں بلکہ حقیقت کے عرفان کا ایک بہت ہی لطیف اور مؤثر وسیلہ بھی ہے. شعری پیکر صرف مفرد الفاظ یا تراکیب کے در و بست سے ایک محرکانہ فضا ہی کو وجود میں نہیں لاتا بلکہ اس گنجینہ معنی کا طلسم بھی کہلاتا ہے اور فنکار کی زندگی سے متعلق اپنے بنیادی رویے اور اپنے نظام اقدار کو بھی بسا اوقات پڑھنے والے تک پہنچاتا ہے. ملا فاضلہ وتی شاعری تہا ذاتی زندے آزودہ کاری وتی چپ و چاگردے مکروچی چپ و چاگرد عشق و مہر بلوچ زندمان گوناب کشی گون جوانیا کتن. فاضل ای شعر گنداں کی وزن بسری گوناب کشیا دلگوش کرنے کہ 200 سال پیش ہے جنگی ندارگ چطور وانو کے چمانی دیما کے ای شعر کس سے سرجمہ کشمہ وانگ لوٹے شاہلہ چکار تہا یہ تاک دیم افتادو یکا شیا دستکت کھنے تو ندارگا بچار شکگت تھیگو درکگت بلان جل تک یک رنگا بہادر ران اب تگی روچا میم نیت کازمان. ای کسے گنداں کی گوناب کشیا بچار کہ اب تگی روچا میم نیت آزمان ادا مبالغہ ہم گندگ بھی اور کس نے شعر اما کے بصری پیکر تراشی یا گنداں کی گوناب کشی ہم کس نے ادا گندگ بھی. افتگی روچا میم نیت کا آزمان منچو گوشت کے شعر تہا مبالغہ کارمرزی کو چنچو زیبائیہ کنک بودتا کو پدا ہی شعر گنداں کی گوناب کشیا دل پوش پکن. شعر گنداں کی یا بصری اکسے جوڑ کتک کہ آزمان انت مجھو تہار انت محلو کے چم برزادن اروچ مردوں میں کارا کنن پچیں پڑیا کائن توشتن بلے آزمان دیما اچ ظاہر نہیں جنگی جنبرانی ساحل بوگ یا تیگو نیزہانی جنگن بہادر جنگاہن دنزو لانٹورن میم نیت کا آزمان یہ کئی پدر نکند کہ آزمان گارند اسی بزانت یک مزنی جفزگی و مارشتی اڑان دی و راوت بزا کمیونیکیشن سدگے ہوں شونداریا کن. ملا فاضل گیشتر شعر مارشتی گندانک بزا اسی بسارت دلگوشا وطی نیمگا تر رہنا. ایدے کے لفظاں کا نہیں پیڑا گوشن گوناب کشی روح نندی لفظاں کے دادن بلے بیا کہ بلوچی لفظاں کا ایچا کرنو زمانہ کا گندگ بھی چا فاضل جام و مستا پیسر ہوں گندگ بھی کہ او دا شاعرانی نام ہوں زانگ رون کہ یہ شعرانی پر بندوق کے بتگن کیا و صدوے شعر نوی شعر گنداں کی گوناب کشیا دلگوش بکنے یک تھاموری چمانی دیما اسے انو یہ امی تھامور منی گتائی چمانی دیما ظاہر ہے. رب تک شلنگوں کردگاں مثل جنک کی لڈگاں منجید باوے پشتی کتگ لکڑ میانا پیش کتگ مہاکاڑوے رودے سراب اب چابکوں زہریں جتگ ہفتاد ہپ دوری کتگ لونساں ہلو ہالو کتگ نالان جنک کی چاب جتگ دھمبا گرو کی شام کتگ. میرا سے تاقدیم 416 سرجمی شعرہ شما ونت کت کنے.
پدم میرا سے تاقدیم 343 روئیں دیگه ایک شعری کے مرد چما راہا گوزی آستین کی پش کے پھر نہیں شلوار پادک گو نہیں دیوانگی گجو کپیں. یعنی شیموری دا شعر دیگه ایک جاگے کہ اس نے دا گنداں کی گونا آپ کشیا بصری کے اس نے پیکر سازیہ بچارت کہ آنی کے اس نے گشگائیں شیموری دعا دے کے پیدا بھی میرا سے تاقدیم 304 اشمشی دستوت کنے یہ شعرہ کہ بوجی گے زیرا پیدا کن بوجی کرگی ترزانے لاڈانی سرا سرانے واگا ناہدا دارانے گندگ بتگت چدیرا آچاری ترپچو شیرا نشتگ ناہدا چو میرا. ملا فاضل 1854 عیسویہ بیران بتگ. مرزا غالب 1869 عیسویہ بزاں چا فاضلہ 15 سالہ رن دیگی ایک شاعری کے غالب ہمون بتگ ناطق مکرانی 1848 بیران بتگ. و گوشند کے گل محمد ناطق مکرانے سیادی چا بلوچستان بتگ. چو بزاں غالب و گل محمد ناطق مکرانی یکیں زمانے کے تو فاضل کمال شند کے چوتی دور و زبان بلوچی شاعران چاوید پیشی در زبان شاعران توشی پدا نبتگ. اگاں بیدلا گشتگ کہ نالہ دردم بساز خاموشی گم گشت ہم شوق غم ازست می ترسم مرا پیدا کند. تا فاضلہ گشتگ کہ سرمنی سودایاں شطران جینا کب تک چا مات بنداں کبن دینا. پدا میں وشبہتین کہ میں زبان بلوچی شائگان تو اگر ماں زبان ایدگے جوانیاں یک کر رہا بکنے ہو بچارے تا بلوچی زبان رسانک بزن ابلاغ چا ایدگے کشو کر زبانہ توانا ہو تونگر تریں. پا دروار اگر ماں یک کوٹی تا نشتگیں ڈننے ندار اگر ہوں گندگا نہیں چا ڈننا اتکگیں مردوں میں یکیں گال رہ دے گوشگا ڈننے اما چیز یا سادار ویژولائز بھی تمہیں دیما میں چھمانی دیما ظاہر بھی ماما چیز یا سادار جنس عمر و قد و بالا دا ذات کت کنے. معلوگ یہ تحرشتگیں یکی چا ڈننا کے تمہارا حال دان لے رہی پیدا کے ماں زانے کے نارے اشترے اگا گوشت ڈاچی پیدا کے ڈاچی کس نے چا 25 سالہ بزن چا پرا پو پدا پد گڑا ڈاچی یا ڈاچی گوشک بھی اگا گوشت کھوانٹی پیدا کے ماں زانت کریں کہ ورنائیں یا شکر ورنائیں اشتری پیدا کے اگا گوشی ماں ہمیں لوگ تانشتگیں اگا کہے تو گوشت کہ ار پیدا کے ار کس نے اشترے چک اشتر کے چکا کارید امی چکا امی چک ہر گوشک بھی کسانی ارہ مالدار ارو کم گوشن نما زانت کت کریں کہ یہ اشترے عمر او ای کھد چین چکے. آگاں گوشید کہ جڑ یا جڑوں کے پیدا کے ارہ کے سال توام بھی بزن پا درک کو دورا بکپیت گوڑا جڑ گوشک بھی ما زانت کت کریں کہ شی عمر چین چکے. اگاں کیسے چھتر کیسے گوشی وادی کہ ہمیں اشترے عمر 4 سال بھی تھا یا چھتر گوشن لوگ اما لیڈو کے بارکش بھی بیت گیشتر پا 12 کشکار مرز بیت بزن گرانی 12 چست کت بکن وہ اچ پروائی میں بیت پا بارکش یا عادت دار بیت لوگ کے اشتر مستم بیت بلے میں ہمسائے زبانہ نہیں کر رہا چونکہ بلوچی انچو شائگانی نہیں چونکہ اردو میں تاگوشید اونٹ آ رہا ہے اونٹنی آ رہی ہے یہ ہمیں دو ہی بس گال رہا ماں کیسنے دا اشترے قد و بالاد و یہ جنسا کیسنے ذات کت نہ کنے. فاضل شیرہ ہگا ماں گندان کی گونا کشی نگاہ چارو تب پاس کنے تا اما ندارگ میں چمانی دیما کے تو اوشتی اما ندارگ موسم کیفیت جنس وحد و پاس بزا ہر چیز پدر کن. ای شیرہ پدرور کسے دلگوش بکنے فاضل کہ آری گو نرپلا مڈائیں تگ آرا نرپل گو سینگاں بستگ زہر کنے ہانا تیگ وتی شان تگ بہت تو حقبالی
اردو کم بیت تک تیگی چا برچاں کے بنا پرش تک دستی ما شائع گردنا شیب تک زہر کنی شائی دست وط گب تک. ای شعر کے استشالت شکار تاگدین ابتاد و سیاش مشا سرجمی وانت کت کنن. ای شعر سرجمی ما ای واسطہ وانگا رہا کہ مزانہ کے میں ہی بنگا پورا سک باز دراج رو تو مرچی باندھا ہر کسی کی وحدے ہم کمی بیا دیم طرح روئیں. دہلی جنگ ہی شعرہ کے مانون جنگ میدانہ مولا فاضل کو گنداں کی گون آپ کشیہ چھوں کر گائیں. میران افس کے نامی ہارن تو ظاہرن کے گون ارپلہ میڑتا کو دوئیں فریقانی زور و طاقت ہوں ظاہرن. یا کہ وتی شعر تہا وتی دوست پچو پوشاک ساہت و زیور قد و بالاد و یہ جان بند بندہ چھوں گشی نگائیں. و فاضل شاعری زیبائیاں چا یکی ہمیں فاضل شاعریاں ہمیں یکی زیبائیاں یکی ہمیں گنداں کی گوناب کا شین بچار چی گوشی گورمن بیا حاسیں محرمی تکرار زیرت گلاباں قدہی یکتار مسکل جنتو پاک کنت گلزار بینی کبگی و کاغدیں منکار پر رخش مالت رشتگانی تھار. سنبلش نندن تو کنن تیمار در دہان سمو بابلی چھابار لکڑی میانو کابلی کڑیار منگورا شار و مسرا سمکار راہ مجنون و سوسنیں گیوار گردنی کونجی شدر و زیب و نار بارگیں بوری سنج بچھی شار چومنی مستانی کتگ بیسار. دوست دے میں روشنائی پونس کاغدیں لنٹ وشبوئی چو لکڑا سرینے بارگی دست کڑیار و گب درچکیں بالاد پاد پادنگ و سنباگا پد آئیے بالاد دروشم فاضلہ چو اکسکاریا یک کاغدی سرا پینٹ کو تگا. صادق صبا ملا فاضل شعری عزم تہا تاکدیم یکسد و یک آنبشتہ کن کہ بلوچی نیم حدی شاعری زیبائیں ساچشتانی ڈولداری کو گوناب کشیے ہزمائیں چاکر و گوارام داستان شہ مرید و ہانی داستان شہداد و ماناز داستان بالاچ و دودھا داستان کیا و صدو داستان عمل جیند داستان ای سرجمی داستانانی شاعری ای مزنی حزم شاعری ای مزنی حزم آوارن گوناب کشیے دروشو امک داستان شعرانی براہو جلوائیں. گوناب کشی زیبا اشتی درشان جوان ترین شکل و دروشویں شعر ساچہ کے وحدہ بتکند کے شاعر مول مراد ایک انسانی بالاد و گوناب و دلکشی پیشدارک مبید بھلے واردات اس نے درشانی اشی لازمی باری و پدرہ اشتے درشان دو تارن. اولی ایرموشیں پدرائشت کہ انگریزی اگوشن موشن لیس مینیفیسٹیشن دومی اگوشن سرپوری پدرائشت بزا مومنٹل مینیفیسٹیشن. ایرموشیں پدرائشتانی تہا چیز یک جاگہ اوشتو کو ایرموش بدوادی کہ سرپوری پدرائشتانی تہا چیز ارکت و سرپور تہان اگاں یک مردمی زیبائشی گونا پہ وانگ یا گندگا پد آئیے چوشیں تاثری دیما نہ تا آ ناصر جمن وادی یک انسان یہ گوناب رد و بند دیگ بھی تا یہ دلکشی بیان تہا ساچشت کارے اندر ذات استیں جب زگے تہا وار بھی و ملا فاضل گوناب کشیے دروشوا چیزان چو گشیں دوشے وانو کمودا گون انتو پدا دومی گپشیں کہ ملا فاضل گوناب کشیہوں کو سادگیں لفظاں نکن بیان زانشت کاربوجن کارمرز کن شعرہ شبین سمسراں بار تو سرکن واس کن چارے ردا و ملا فاضل وڑیں شاعرانی درور سک کم دست کپی بزن استیار آئے تہا فاضلہ کمال کو تک نوی شعرہ دلگوش بکنت کہ علم بزن بیرک پا جمبراں ہو گسد گواریں کاروا پا اور چہرہ چون کارمرز کنک بتگن و پدا ہوتی دوست گندگے گنداں کی گوناب کشیہ چون کنگائیں کہ سرجمی ندارگ پورا وانو کے گوشدارو کے دیما پد در بھی و پدا ایہم کستے پیشداری کہ آئیے امرہ کیو کہن بزا یہ دوستدار امرہ کیو کہن. یہ شعرہ دلگوش کنت بعض نامدار شعری کہ موسمی ترہورا حلم چھو ہیما زدی آگسد گواریں کہروا شنزان دردی
پر تماشاہ رفتگاں سیلان ندی من چراغ جاڑیں شانتگن گل بیتا ودی و ما تو باتی ہی گونتند کسب 4 صدی یک دمے ساسا کرتگو واگشتاں پدی موسم اور ساچانن شاعر پر سیل و ندارگی ڈنا درکیت نگاہاں شانکیت ہمائنت کے دوستن روگائنت بلے تہنا نیت یک نیمگی ایوتی دوستن دزگوار گونن تو دومی نیمگا چلو پا کارو مولت ای فاضل ندارک کشین شاعری تھا فاضل شاعری گیشتر سرو پوری بزا متحرک گونا پن گوشے امی دمانا چمانی دیما ادا ہودا امی ندارک کس نے روگاہم فارسی شاعری تہا گوناب کشیے امی جوانی مارا سادی و آفز کرراہوں گندک کیت چلیشی امی پدر بیت کہ فاضل اما زمانگاہوں چاہوتی کشو کررے زبانانی شاعری تہا زیبائی یارو کی چیزانی باروا آشناو سرپد بتگ سادی شیراز یہ شیرہ گونگندہ کی گوناب کشیے نگاہاں دلگوش بکنے بر بود دلم در چمنی سرو روانی زرین کمری سیم بری موہی میانی بیداد گری کج کلہی اربد جوئی لشکر شکنی تیر قدی سخت کمانی در چشم حمل معجزہ آب حیاتی در باب سخن ناد رہے سحر بیانی بے زلف و رخ و لال لبو شد سعدی آئی و سرشکی و غباری و دخانی فاضلہ دل گوش کنت گردنا بندیت حالہیں بیکاں من سرا ساحل کنت سراستین کاں جوڑ کنت مسکو محلبی مجگاں ام پما ماری متکگیں حجگاں جنت شوتی سیاو ڈکویں گجگاں لال ہودی من زاپران سوچت شکلیں گنہ و روحا سوچت یا کہ نشتک کمامیان من گوات گری نقشیں قدہیں چم و پونس قلم کشیں یا کہ لال گرو کی من کلہی توکیں یا کہ بیا بزیر دروتان و ببر پیغامان دلیں ہودا کے آہوگے تتارنت این ماہلیں برزہ برخیز کن شاہی بازاری حاملیں اوپر کہیب نشتگ اتلی سنگین محولیں شر سرو بیہیبیں سممبر اور چاملیں یا کہ بو ہم اللہ مقدہے ذریں مینتگن باڑوی گجگیں بکی گو نوکاپ ششتگن سنجو گونا پی پسپت زلپی اشتگن دوست منا بند کے چو رگامی شنگیں تگن گون گروکانی برسرو حالا کیں تگن صادق سبا پدا کہستے ہیں وہ تیمی کتاب تھا بزم اللہ فاضل شعری ازم تھا تاقدم 104 نوشتہ کھن کہ ملا فاضل شاعریہ ایدگ ازمی کتکاری و ازم کاریہ آوار گوناب کشی ازم توانائیں امک مزنیں شاعرانی گورا ازم شہار سک مزنیں آہانی ساچشتاں بن گپ تکنیک و ایدگ شعری رہبند جتا نوکو بازن بلوچی نیم عادی شاعریہ ای رنگیں ازمی کتکاری و ازم کاری ملا فاضل پیمیں شاعر ساچشتاں بے کساسیں سید آشم یہ پٹو پولی کتاب شاہلچہ کارے 22 شعرند کے تاقدیم 145 دیکھ بتگ و اشی سراحالین طوفان لچہ اشی علامہ بوانے تو بچارت کہ ملا فاضلہ ای شعر تہا بصری گوناب کشی چون کارمرز کو تگ طوفان مزنی آئی زور محلوق کے تچتانگ گوسپند و دلوتانی و آوزار زید و حاب بندانی یک کناگا گار و بیگوا بوہگ امین ادارک کے آپا میتا گوننت لوگو کاپر جلو گالی ارہم ٹک کو جن سے گندان کی گوناب کشیے چھدو جوانتریں بلکہ کشو گورے شیران تھا دست بکپی چوش کے شاہلت چکار ملا فاضلہ کو تک ای شعر تہا ملا فاضلہ ای طوفان سال و سن چوش گشین تگن چارتو چاشم بیت ماہ ربیع الاولہ اجرتا 1229 صاحب دلان جمبران زوری کتک چلق خراب عاملہ بزن یہ صحابہ طوفان سال کے استیں 1229
29 ہجرین تو اسی آگاں ماگو عیسوی سالہ ہم تب بکنیں تب زاں 24 فروری 1814 عیسوی ملا فاضل شہرہ بوانے تو پدا یا دلگوش کنے تو پدا شالا چکارے گنداں کی گونا کشی کمالا بچارے چارتو چارشنبیت ماہ ربیع الاولا اجرتا 1229 صاحب دلاں جمبرے زورے کتگچا لک خراب حاملاں سرسرے چیرت نگورتاں گون نگے گیں ماولاں گوارگی ہاپستگن تستین گن درکو کے شلاں در فلک نیمے سما رہدا پہیبت گرند کتگ نو بنو ذرہ و ذرہ زر زمین پر چھنڈ کتگ کردگارے قدرتاں کروبیاں ہر چھند کتگ کل قدیم طوفان لسانے مہتراں پسند کتگ ہو ناگمانا ہر گورا شہکور گیا بیں پرشتگن من لداں سالوس و اشکال و پلنگش کشتگن گریشگانی ہجدیائش چدیاراں کشتگن گریشگانی ہجدیائش چدیاراں کشتگن چپ راست مردانی سلوات و منادی رستگن تحت و بالشتاں پری پھیکر چواباں جستگن سردرو پادو شپادا دین پکواں رپتگن مرد کامداریں ناکام چاہیالاں گشتگن آن زمان و حگلوں نفیرت دل منولت حاطریں چدیار پیچاں ملان جوہار کت ہمام زریں ملگزار ہاپا نشتگ شار و ہابند میزریں گلشنیں بازار و عالم قصر و ماڑی خیبریں چندہا ہورو ہزار نازیں کنیزک چاکریں دل ربا ہو چھم ہو مارو کھلی بانک درم گوریں کونٹ و تھلی ہو گلیم ہو پلی نالدان زیوریں گجرات بندیں لہیپ و جل و گالی بھی گریں ترشت لوہی تاس و تھلی کشو کدہ ہاپوریں باز مرادارو غنی و زر زوال ناماوریں کار سری جبت و غلام و رئیس و دہکان بزگریں باز تواندارو غنی و میر و کہدہ مہتریں الکا گولو لانگ ہو جادو گرو اور ساہریں ای شعر سرجمہ ابتا تو یک بندن اگوں ای شعر وانگا گوشک تاموری چمانی دیما پچ بید اگونا آپ کا شیعمی سوبمندین کہ گوں شعر وانگا اما عکس یا ندارگ مردم مزگ یا زینا سر بکشید چوشیں درور ملا فاضل شاعری تا بھازند کہ اما شعر وانگا اما ساتھ عکس چمانی ہادی کا ودی بید کنر لانچی دست و آستین کان جاڑوا گپتگ مسرے باس کان کہ بے سرحالی تازگیں گالم یا کہ سے گوہا سی مردہ گلائشن پنچ گونا پنجہ سر امیدن اب تو گو ابتاد ننگرا میڑیں یک صد و پنجہ 15 گاڑیں کوفہ موچیے شعرہ دلگوش کند اے گوشے یک تاموری ٹھکرے کے گنداں کی گوناب کشی جوان ترین درواران سے یکی راہ گونا بازارا ہوار بیتگ دہتر نوجوانا دوچار بیتگ چمی گو ہاس کی دیدگاں کب تک یک برے نوجوانوں بے حبر بیتگ اوشی چھ سالوں کی سرار اب تک بے حساب ذر محمدی زر تک قاصد جوانا بشک ساتک یا کہ آپ بلند بہتیں قیمتی گور کشتنتے دیدگ دوئیں جاڑیں ناستنتے من کدہی ذریں کدہ پا دستے قاصدہ داتا مچھاں کی دروشما شاعری تو کجام تحریہ بید آئیے تہا درور کاری امیجری گوناب کشی یا عیال چاگرد بند کنگ شعر براہا ود دینی و چریشیا شعر تہا جتا جتا ہیں رنگ درپشن او ایردا بی ڈبلیو ییٹ سر راست گشتک کے وزڈم اسپیکس فسٹ ان امیجز بیزاں اگلا چا درستاں پیش گو اکساں گا پتران کو پدا شالا چکار ملا فاضل ہمیں پکچوریل ایکسپریشن شعر کلیں اوسن مانا و بزانتا چم و گوشانی راہتا دل و دماغے مجگا بار تو سرکن منوتی گپاں گو سید آشمیے ایداں کا اثر کنا
سید گوشید آل اچھا کاریا کے چا بنگشا بلوچی زبان نیمگا دلگوش کرتگ چا آیا میں شال اچھا کار چا درستان دیم آترین زانا اشی دور گندیں سساہا و جوانی زانتک کے گر سرا باجا بلوچی زبان جند بار ہمیش کا شیل اچھانی تھا بلوچی ارزید و ندارہ گندگ بیت کہ مرچی بلوچ ندکار و زبان زانتی شی منت وارو بلوچی زبان پا شال اچھا کارانچے مٹو ملکیں ڈگاری بتک کیا یہ دلا ار رنگی پلی کے لوٹ تک کشتگی ار کشاری کے لوٹ تگی کشتگی شرپندہ مرچی کی ہاترا امینچو واتکستر سا خاموش موکل ویدیت پاکی ہاں لانتے میں آرہ باؤں History Maker Baluchi. History Maker Baluchi. History Maker Baluchi.